paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, ada ka din mati amadlaw mo kan ni Marituya. Adda, Maray. Anya day ta amadlaw mo kan kuana. Ibagampay nga umuna at timadmadlaw mo. Si kapay ati umuna amang ibaga. Ay na may mayat no si kati umuna, marikwanag. Madlaw ko, abo makbakat tilangana. Day tamot katimadmadlaw ko kankwana. Agpadpada ta? Katuan maray. Agpadpada ta. Kastamot laang tinadlaw ko kan ni Maritoyang. Ada masabat ta abakit? Unang kail, nakasusun iti labba. Sino nga taday ta abakit? Mabigbig mo? Big nga rod no asinaw. Kaslam amok asaan? Mabigbig ko no asino day ta. Ha? Ay, mabigbig mo? Sino nga? Kapitan! Oh. Si kagayam day ta Maritoyang. Hindi ka nabigbigan. Maglagit din ta nabigbig ka na yan. Saan na kun ang mabigbig ni Kapitan? Ay, bimakit ka batay. Apay ngay. Agan ano kan? Ay, kapapanunot ka, Kapitan. Nagado nga mainti pampanunutaw. Nagkita kayo ni Kumarim Atuyang, bana? Kanayon kami mo't nagkit-kita. Apay aya. Ay, nadlaw mo abim bakit? Ay, nadlaw mo mo't gayam day ta. Ay, kasta mo't tinadlaw mi ka ni Marikwana. Ay, bukas ta. Nagpapada tayo iti nadlaw. Ay, imado nga minti kurut-rut iti rupa na. Eh, kapapanunot na kanu. Noan niya laon ay at ipapanunutan na. Wingarod. Anya launay nga tati pampanunutan ni Marituyang. Maribadong, nakasukat ka may? Wen maray, mapanak man magpiasta dita ilay. Ay, wun. Fiesta dagayam ita dita ilay. Nasaya at mat, tapno makapasyar ni Marituyang. Sana sumurot ni tuyang ko maray. Ah, saan mo nga isurot? Way, inuwang kaw, ti surot ka. Ah, imbag pa'y jaynuang mo, tama isurot mo nga agpasyar. Ang nituyang mo, di mo pa'y maisurot. Yak kayat nga isurot maray. Nagaduntuman na rin, kailangan mo na. Kasay-sayat langan na, huwag batay. Hay, nagtarahaki ka mo ito na mapanidya bangkag mau, tataba daw. Lagi ko naking kama pa nakijipan kag. Petlo, ukudan mo di tanwang mau. Mapanak iji ilay. Matwak na ito inuwang kaw. Ha? Ay, kunak man no mapanggay di bangkag mau. Ada ka di panluganan ito inuwang kaw, kuwarag. Ha? Awan, kan sana ka ba ilan ti tricycle ko nga ilugan tinuang. Uray italitan ah. Ay, uray pa'y. Marakrak-rak lang aro din ti tricycle ka. Ilugan mo pa ilang ta nagdakilan wang mau. Mangkita lang aruday, miti sa balya pangilugan ah. Imbag ano ni nanatuyang tamayatak nga ilugan. Angam no day tanwang mau. No pwede, senyor. Ay, nakitam ni Badungkaw ang naglugan iti tricycle, Maray. Wen Maray, sinaklot na mataynuang na. Ay, kunak asumurotak ngagpailay, takayat ko mati makipiesta. Ngam di nakayat nga isurot, Maray. Ay, unay matanday jay abadong mo. Ay, nagadulang arudan ti pampanunutak. Apay aya, Maray. Anya nga minti pampanunutam. Ay na, Maray, adu. Ay kat mangibaga ka ah. Pampanunutak no anya ti sidaan mainton madamdama. Para day talaan. Adda pa'y, Maray. Anya pa'y, Maray. Pampanunutag no anya ti sidaan mainton bigat. Inton kabigatan namanan. Day talaang ti pampanunutam. Ay namare, saan mo alalaengen? Tanagrigat tag panunot iti sidaan. Maray, saan
Saan ka unay nga agpanunot? Napartak ka abumaket no kasta. Ay, jakmet nga ron maliklikan, Maray. Relax ka kadilaag. Ay na, jak makapag-relax. Ay, jak makarelax, Maray. Kita mandagita linya ti kurat-rat di tamuging mau. Madlawan ay Maray, dagiti kurat-rat dito'y muging kaw. Nagdadakkel dan. Idey, sa nga polo dalaeng, ita trintadan. Sapay nagpupuskol nay. Ay, kasta ay Maray. Wan, iso aliklikam ti agpanunaw. Waraw, adda ka di pasahiros, Mau. Ay, awan nga raod na natuyang. Iso mo lagayam anak katugaw ka laeng di taparadaan niyaw. Pagururayan iti pasahiros ah. Ay, kabayatan nga awan pasahiros, Mau. Bilang man numano dagiti kurat-rat dito'y muging kaw. Mabilang ko ket dagita ket no nagadaw. Kuna ngamin ni Marikwana nga imadudan. Mabitlang tabilangay. Ay, sige man. 1, 2, 3, 100. Anya 100. Isumati bilang na dagita kurat-rat iti muging mau. Ay, nagadaon. 1, 2, 3 lang tinangag ko abilang mo. Idi kwan kalat ang nagbalin a 100. Iswa talaga ti bilang ta. Maistimit kaw. Karaman ng dagita babasit. Bakit talagan? Nagadon ti kurot-rot to'y rupak. Kurat-rat pa'y langit ti muging mo aday tabi nilang kaw. Jak pa'y raman day takas la rice ti rises nga ay bagmaw. Ha? Lakay kan samot tananggal. Ha? Nagkuna? Dan makikita ka kurat-rat di tarupan. Ada aya. Yan. Muagungot ka. Agparang dagiti kurat-rat mau. Iso nga ron alik-liklikak ti agungat. Magkusilap ka. Addang agparangda. Entay, ada ka gayam anak katugaw dito ruar. Apay manan aya. Ingka sumakdo. Agsakdo ka now. Pagsakto na manan. Anita, agungat kakit din, ama ibaon. Uy, saan ka nga ungat ang kail. Tapno saan nga agparang dagita kurat-rat di tarupam. Bayam, talumakay tilanganan no agungat-ungat. Umisam ka ang kail. Tapno saan nga agparang dagita kurat-rat di tarupam. Nga tinluto masiday. Tuyan. Kasang-sangpet mo lang, day tati umuna adamagaw. Di ka man lang nakaluto mo ito. Tinaimas sa masida. Awan nga rutigatan ka. Ay kat mangipamuspusan kami ito na. Na, isopay kit din day tapang panunutan. Ibagbaga pa yan dagiti kukumaray. Abumak bakuton tilanga. Kitpod no, may tabuma. Bakit kan? Dinakpay mo may surot ang mapanagpasyar. Kahit pagimunang manay, genuang. Kaya sutikan kadwang ang mapanagpaspasyar. Jay salaangan nuang mo ti partin ta si daon. Ay, saan mo da? Dahil ta, saan mo nga ramiday? Jak ipalubos ang mapasamak na ida. Ulos, asaan? Saan ka nga minapanunot Mare? Tapno saan nga umado dagiti kurat-rat iti rupam. Wan, Maray, agyaman ak iti dayta balakan mo. Kitaam ni Maribana. Apay ni Maribanang. Kitaam nga Anya ti bakit kitam iti rupak, Mare. Madlaw mo kade, nga awan pa'y kurat-rat iti rupa na, Marituyang. Awan aya. Awan nagpaysa. Na, apay Maray, anya ngay ti pagdirdiram usmo, tawan kurat-rat tarupam. Jakto pa'y agdirdiram os. Oh, Saan nga agdirdiram os? Ngam awan kurat-rat iti rupa na. Bilib kan, Marituyang. Anya ngay ti sikreto, Maray. Awan ti sekreto. Ibagam nga minan ka ni Marituyang ti sekreto, Maray. Malaksed asanak ngagdirdiram os, jakpay agpampanunot unay. Nangagmaw Marituyang. Dayta ti sikreto, Maribanang. Wen, Maray. Dagita pampanunutam asida.
Ay, jak pampanunutan dagita. Imbag man, no saan nga agreklamo ni Kapitan? Agsangput metlat ta dagiti si daan ija balay. Nagswerte kayon kin ni Kapitan no kasta. Ay, addalat ta lumabas a manok ija paraangan. Tiliwan to metan ni Kwarog. Di, addan si daan may. Ha? Denggam ni Maribanang. Ay na, nagmayat nga ron ti istoryana. Numagmag naak, pagamuan, taadda makitak abo nga ti papaya iti igid ti kalsada. Ay, gaw atak latan, kat ison ti si daan may. Oh, anya ti makuna, marituyang. Ay, padasag to mambaday tanga ibagbagam Maribanang. Ay, katuan tapno saan kauna yan nga agpampanunot iti si daan nyaw. At dapay nga taaya namnama amaik ka. Wano maksayan dagito'y kurat-rat dito'y muging ka ba daw? Bayam ka di nga umaduda. Para paapon pa lang may tamaksayan da kita. Di naktumo nga min tultulungan. Kat iso abumakbakit tilangak. Anya saan? Tultulungan ka mo ta. Mapan ka agpasyar asiksika. Way, kadwak ginwang ka. Di ka pa'y mangyawid iti si daun ta. Ay kat si kamot ti makamu iti daytan Saan na siya? Kahit anyalangan nga'y taramidom. Ay kat mga Si kalang tirumbang amang panunot kada kita. Saan na siya? Nagadulang arudan ti kurtrat dito'y muging kaw. Gapo iti kapapanunaw. Ay kat problemam daytan Sa dino ti papana, Mare? Di talaang maray. Saan ka kadi ang makiinistorya kada kami ka ni Mari Kuanag? Ay, saan pa'y laang maray? Ay, mapahanak iti tersena ni Mari Kuanag. Anyang iti aramidom ijay maray. Inak makiistoryaken Kuana. Ay, jak pa'y lamasangot ti makiistorya maray. Sige, mapan ka nga rudan iti papanam. Anusak ti pudot ti panawan maray. Addamet payong mo, Marituyang. Agpayong ka Apay ngay nga saan nga umay makiistorya ni Marituyang. Adda kanu papanan na. Maluman, Maray, mano nga oras ta nagistorya? 5 nga oras. Ha, dayjayan ni Marituyang. Ay wan, isumot day tamagmag na. Kasla na dagsan jay awit na adakkel asupot. Anya ngay nga ti kargaday ta asupot. Awan mo ti awit na asupot itay nakita. Dandani di na maawitan, Maray. Bayam, Maray, taibagakkan ni Kwarog tatulungan na. Ayan na ngay ngamin ni Kabadong at tumulong kan Kuana. Day taawit mao na natuyang, kasla na dagsain. Ay, Tulungan kan. wan man nga rod Kwarog. Tulungan nakman laangan. Nanay, kaslag kukutimot dagita adda dita subaw. Bagkatimlat ta kaday. Ha? Kasla sumipit may. Pinidpidot kumit adita igid ti kalsada. Ha? Agrunda kayo, Kwarog. Tila malaglagip mo may tangkay. Ado nga ron tag-reklamaw mapukpukawan da iti tarakan da at chicken. Masapol ti agrunda? Wala! Anggal, hinanatuyang dita lumabas At naman yung igam na nagdakkel asupa. Ha? Ay, ikatulungan. Sibat dayta ako, Marik. Sige, natulungan ta damagay. No sa dino ti pangalalaan na iti awit na. Ay na, imbag man tay masidag ka, Kwarog. Ay, nagdagsan manentoy awit ka. Ay, tulungan nakman. Tulungan ka amang yawid iti dayta awit mao. Nangam ipudnumpay no sa dino ti pangalalam iti dayta sumipet ngayaw awid mao. Ay, daytoy manok ti kunam. Una, taado ka nun ti mapukpukawan iti manaw. Madaldalapos ko adita kalsada. Ha? Umasidag damag kanya. Yakidipidutan na. Isumot lagayam ngagpukaw dagiti manok ti kabaranggayan. Adda ay akin manok ka dagitaw.
kunak ano awan, iso atil tiliwlatan. Ay, saus. Sigurado apayaban na kanya Uncle ko iti barangay haul. Bayam, ibaon kunto ni Badungkaw. Apay ngay, asyak ti mapan sumangaw kin ni Kapitan. Oo, naimaday tangaramid ni Tuyang, kumpare. Mababay na. Anya mababain ka, kaya't munto pa nga sida iti manok. Ay, ni Tuyang ko ati yung tampare, sana siya. Ay no kung mga minta si kati agdiskitar iti sida niya. Tapno saan ang mapanlatan agtiliw ni Marituyang iti di natarakan. Uwan paray, ambok taon intun sumaranaw. Inakunong tan, tanay. Lalakayan akong paray. Bababay. Laklakayan kat. Agam di mo amot agpanunot no anya tinasayaan. Ayan paray, katulungan ko ni Tuyang kaw. Saan akong ngaungtan kunak manay, tanay. Kababay. Si kakadiday ta, Marituyang. Wan, siyak day tong marikwana. Apay, di na kon mabigbay. Maribanan, anya ti makunam. Ay na, imubing tilangam Marituyang. Kasanaw, sana kon nga agpampanunot iti sidaon mi kindi Badungkaw. Taisun ti mangisang sangpel. Ay kat nagsayaatan nga inukasta. Ay, kasta tinasayaat nga asawa. Saan na aparigatan ti asawa na nga agpanunod? Wan, maribanan, naragsakak itan. Ay, aguray ka man, Marituyang. Apay, maray. Awan mo tandag iti kurotrap di tamuging mau. Ha? Ayun, maray. Napintasak itan. Ay, kabaranggayan. Agmula tayo itinatang. Kan agtarakin tayo itidingwan. Tapno di tayo ma-stress, ngagpanunot itisidaan tayo. Ala sigay! Dadan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tikat katawaan nyo nga agulitag. Ay, apay dagdag mo. Ay katwan uray addak ijay kusina. Mangagkulat ti panagkatawa yaw. Ni Uncle man. Naragsak tunggal makitkita nak. Ay, boy, anda kabilat ta kading katawa. Anda ngamin pagtungtungtungan mi kanikwarog makaparagsak. Anya day ta pagtungtungtungan yaw. Ay, saan mi mabalin nga ibagakan kantay? Basta urahin naktulatan nga agawid inton matamtama. Naimas to ti sidain pa yun. Sa dino ti papanam, kwarog. Mapanak ija kasaran. Nagsapakan amapan. Madamdamapay mo ti panagrugi ije kasar. Kunamot ni Uncle ko mapanakitan. Si kagayam ti imbaon ni Kapitan. Agdakan no ngamin maibaga dagiti tatnaaw. No iso ti mapan, iso asyaklat takanaw. Ay na, ay uray siyak. Jakto pa'y mapan, tadanto manin maibaga dagiti tattao. Ngam, asino ngay nga tati maibaon ka. Sayang, no saan ka amakapandita kasaran, Maray? Masadutak. Kaano nagadayaw? Nagadudita at tricycle pagluganan. Nilaangan badung ko timapan, Maray. Ay, isaw timapan? Kaano na panan? Ay, iso di magmag na. Ay, sus, tataulan mo tandag iti nagdadakkel nga asaw. Ayun.
Apay ngamin, adita balay nga ado titaraken na nga asaw tinagnaan na. Nay, timarayan ni Badong ko maray. Na, nagpartak gayam ato maray. Sige Badong, partakam ti tumaray. Taray! Na, imulin ni Jipon ti papaya. Ay, imposible ang makamatan pa'y dagiti asaw. Badong, bumaba ka ditag na. Ay, jak mga baba. Apay asaan ka makababa? Nagababalaang mo na ito imulyam apapaya. Anya nagababa. Nagngato ko ng kidiya. Ay bumabakan, tamang ruging jay kasaran apapanam. Sana nga ron ang makababa. Ay di mo manipilit ti kaya mau. Mangibabain ka Badong. Talyawon da kan dagiti amin a lumabas dito kalsada. Ay, ag nervyosa ka bumaba. Mala, sukdalang ka araw daw, no di mo kaya't ti bumaba. Sukdaling nga. Apay, bunga, ti papaya. Naa, Apay, anya tranta ni Marituyang dito'y balay. Problema na ni Badong na. Ay na, kanayon na problema ni Pare Badong. Saan kano ang makababa ni Badong na ditapuon ti papaya? Ha! Puon lang ti papaya. Saanin ang makababa? Ay. Saan mo akatawaan, Inteng? Ingkakit di tulungan. Hey, dahito tidakas kahit nuawan ni Kwarog ang maibaon-baon nga. Kahit sa balimot nga minti ng ibaunam, ijay mat kasaran. Mala, kapilitan na siya timang tulog ko ni Pare Badong. Nakakapit ka malata di tapuon ti papayan, Paray. Ay, katuwa na paray. Tapno sana ka batinag. Ay, bumabakan. Mabuti nga ka bumaba paray. Ay, Maray, di namot kaya't ti bumaba. un nga road kapitan, madanagan akaun. Na, apay mo't madanagan ka? Siyempre, nangruging di kasaran apapanan na. Na, kasanutang ay pababaan ni Pare Badaw. Sukdalok ko mga road, ngam di na magkaya. Tamangan ka nun manabto aw. Ayan nga, dagiti dadakkel nga aso. Iso nga road ti kabuteng na. Iso nga imuli di ta papaya. Ay, iso manan ti pang buteng taa, tapno bumaba. Ah, Na, ay na, naglaing kan ang nagpanunot, kapitan. Nagpartak abim maba ni Badong at timarayan di tabalaymay. sabi ko sa'yo eh. Sige, Badong! Partak ang pay ti tumaray! Dagiti nagdadakkel nga asaw! Sige! Kamatin nyo ni Pare Badong! Nasulbar adagos ti parikot ni Marituyang. Nakaawi din ni Pare Badong iji balayda. Mas daawak nga rod. Nagtakrot ni Pare Badong abong mabait sa imulyan niya. Kasjay na dayjay akong pare. Kay kasanupay amakapan ije kasaran ngay ket ngay maluman. Di mon problema anday ta. Ti panunutan. Jayawid ni Kwarog asidaan tayo. Aywan anya. Ayan ngayon ni Kwarog. Ha! Wan nga agpaiso. Ket nakapanmutlaan ni Badong mo ije kasaran, Mare. Kasano ang makapan, nakita mo't akinamat dagiti nagdadakkel nga asaw. Aywan anya. Mabutingan arumor di tabalaymay. Ay, basol dagijay nga asaw. Siya lakuman kinapandita kasaran. Kano si ka kumangarot ti ibaon ka? Ay, kastaya. Apaya di mo imbaga adagaws. Awanan amaray, nalpasan di kasar. Ay namaray, saan ka amadanagan? Taado pa'y ti kasar ang mapasamak ni ti barangay tayo. Si Kanton timapan para kanya. Iruar mo na dagiti inalam asidaan tayo, Kwarog. Unang kail. Namuma talaga ah. Tanagururay ka. Ito, itikanawan ako ka. Naglain ka. Amo pa talaga ti favorite ko. Kinaawatan tano kasta. Kain, dahil ito'y pa'y tinyahawid ka. Ha! Ay da! Ulo tinwang day tao Ay, sus! Unay day ta asaranan. Kasla po unting yung. Nasiglat ka.
Madang tungaw! Umay mo alay na ito inyawid ni Kwarog ta ilutom! Makita, nagalisto ni Antim. Kukumaray, nagmayat gayam no adamapan makikasar akabagyam. Oh, Marituyang, denggam ja istoryaan ni Maribanang. Talaga mo't ngagdengdeng nga, Maray. Sige Maribanang, ituloy mo tiyag istorya. Ay na, ay mabsog ka talaga. Tanagadutiin yawid ni Kwaraw. Sige Maray, ituloy mo. Ay hustaon, paapalan na kami lang kin ni Marikwanang. Papaapalan kayo aya. Agis istorya lang, mate. Inton addan to sumaruno akasaran, Marituyang. Amom tong ti aramida. Wan, siyak tong timapan. Anya jebilin ko kani Kamaray. Yalaan ka iti sida Maray. Ayo. Ay, addan tungtungan nyo akasta. Jakam mo day ta. Kwaraw, kaano di sumaruno akasar dito barangay tayo? Ligatain. Sa dino nga ninang? Di ta daya. Di ta lang masungad. Ay, nasaya at mag. Tasaan akong amabanog amagna. Nagasidaglaang. Masapa ka amapan? Talaga amasapaak. Siya, nasipngot pa'y laang, mapanakaw. Anya? Nagsapa kamit unay ay. Ay, nasken amasapa. Sa anak ngamin anak kapan, idi adda nagkasar di ta abagatan. Ryan kalangin na sumangpay, Tuyang. May mayat ko manudwata. Taad-ado ti mayawid ta. Mabuti nga kadagiti nagdadakkel nga asaw. Kamatindak tumanay. Ay, dito'y kangarudan balay nga aguray Ay katuan Jak kayatan, ti umulay, di ta puon ti papaya. Ala, inangarudan. Mangyawid kay ti ado asiday na. Wan, danag mun aya. Dapat ka din ni Kwarog ije kasaran. Ketuan, itaypay agsapa anapan. Ay, adun tumanan tiyawid di ka anak ka. Anggam, saan nga ta anak kababain kadagiti tao? Anya ko mati ka babain ije ngay. Ibagada, asaan kang agpaiso amapmapan. Ngam, ibabaon mo met ni Kwarog. Ka anak kak ngarud. Kan, nagadupay tiyawid na. Ado tayo mo't amangan. Oh, Ay mano tayo laang mat. Siyak, ni Kwarog, kan sika. Talo tayo laang mat. anya talaw. Siyak. Kan siyak tumanan. Oh, Na. kan sika. Kan ni Kwarog. Agasim data. Nagado tayo. Talaga nasapa ka ngayon may dito'y kasaran, ana na Tuyang. Kunak tumot ken ka masapak nga umay. Napunon day ta sa ako nga ikimaw. Kag alangan ajak punwa. Siya, awan pa'y karga day ti hambag nga igem ka. Ay kat basol ko pa ino awan pailat kargana. Upuak mo tin aday ta nakabilag ako ka. Ay sos, nakita ng Jerry's Reserva. Ha? Naskan ataray ka. Inakalain na. Ano ba? Ay sos, nagtarayan ni Kwarog. Hay, Kwarog! Siyakti na kauna din Anya, sikati mo na. Inigama ako na. Kahit inigamak betal. Ay, sana mabalain. Sakti akong kukwa. Sakti muna ditaw. Iswa sakti mangyaway. Agapatan no kasta, Kwarog. Ay, jak ibatan dito ako ka. Ay, jak mo't ibatan. Uray itarong na. Jak ibatan dito tayo. Oray, iba pulis na. Jak ibatan. Ay. Ay nainteg, agap apa kano da Marituyang ken Kwarog ijay kasaran. Ay, sungarot ti dimanon kanyak adamag dayta. Kat, sika mo't tinangibaon ka ni Kwarog ijay kasaran, sika timapan mang solbar. Apay nga min anasken nga aga padamari tuyang ken Kwarog. Jak amo Imbis nga urayak lang tiyawid ni Kwarog. Mabanugak pa mapan ije kasaran. Ay, aramidam tirumbang integ. Saan ama solbar day ta aparikot no saan ka amapan? Ay, ibatan nyo dayta ako kon! Siyakti mo na, Kapitan. Siyak ka dayang ka. Ay, shh. Ibatan nyo dayta ko nak makaungitak day. Ibatan, debatan. Ay, Kwarog.
Ibatam mo tanday ta kukod. Uncle May, para kumakan ka dito ako kaw. Daytoy lang ti pag-apaan nyo. Ay nakapitan, nagadaw tiyawida. Ni Marikwanang, ni Badong. Natumot tiyawidak. Ni Uncle kaw, ni Auntie Kabanang. Ay, awanan ti agyawid-awid. Nukas tamat laang. Kasanungay ni Badong kaw, kapitan, nujak iyawidan, guraun nakmag. Uray mo't ni Uncle kaw. Na, Kusilapan naktaw, no awan mayawid kaw. Matamaw, agkuskusilapan aw. Aw. Agkuskusilap ka, ay, kapitan. saan? Ay, uray din nakyawidan. Jak agugit. Iso si Kamari si kalaang timang yawid para kani pare Badong. Ay, kunakon kay Syakti pangabakan ni kapitan. Ngapay nga Uncle? Kasanukan nga eh. Yawidan nakmut, hindi napalabas. Huston. Saan ka na makiapa? Anya, di ka na yun kung ipalagay. Dakas di makiap-apa. Nang runa now. Nung nataengan ngam itisi ka. Amo mo gayam. Na, Nalipat mo. Baka mo tagluto ato yan. Mabisi na kaon. ay, agur-uray ka kaday. Iranrantam sa amot abisinin na. Anya nga iranranta, nagkulbot dito inyawid ko asidaon ta. Mabalinday tan. Ay, saan pa'y? Kanaguray ka. Saan mo pa'y nga isagana day tadakkel amal lukong mo? Tamapan ko pa'y padigwan da kapitan. Nya, padigwan pa ilang mo na kita tataw. Kitwan jay iyawid gayam ni Kwaraw, impayawid nan kanya. Kababaeng kin ni kapitan. Rumbang lang ang mabay na. Ni Kwaraw, ti kanayon na nga ibaw na mapat makikasan. Sana pilinan ni Kwaraw ang mangyaway para kingkwana. Bilagpain mo ta kapitan. Bakit kita por? Unang kay. Makikitak dito nagtakil amal lukong ngay gamaw. Impadiwaking kanina na to yung asidam. Uray saan ka anak kayawid? Adalat tamat si Daug. Iswa na ragsak kalatang kay. Ay, Badag! Woohoo! Oh, Wee! apay aya. Adat si Daug tayo. Impadigo ni Marituyang. Ay, nagsaya atin ni Marituyan. Tapi nadigwan na ka? Sikan ate kapitan. Angkal, at daman na nagkasar inton bigat. Hindi. Inaldaw nga adda kasaran dito'y barangay tayo Mapanak ka di manan kay. Ni man anting mo't timapan. Nay, apay asyak. Kagsalamat Na, kunak man, no kayat mo mat nga iyawidan ka. Sada mang kusilap ka na. Napapain. Madiday ka awid. Kasta kapitan. Surwam ida itinasaya at akapanunutan ken arami. Ala sigay! Ditan tinaghibusan ti Sawalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anyati ko na marikwanan. Namintanlon nga inulit-ulit ko nga imbaga, di mo pala nangag. Ulit man manan. Kuna tumaray manod ni Kapitan. Kas Kapitan manan. Katuan na. Ay saus, makapakigtot mo't day tangay imbaga maray. Makapakigtot asasawom. Kat saan ka mo't anakigtaut? Sana kaya nakigtaw. Wan, nakigtot kaya mo. Ate maray, ipakita kun ka makigtotak. Ha! Da. Oh, dayta, nakigtotak ka. Na. Nakitam. Kas kala nakakita iti alalya, Mare.
Urela di makal dagita matam. Makapakigto mo nga min day tayong bagam. Ni Kapitan, ag ngayangay manan kas Kapitan. Ha! Naa, tanya ko mati makapakigtot di taing baga, Marituyang. Apay adi ka nakatagari itiimbagakken ka, abadaw. Kasano ang makatagariya ngay? Kit nakigtuta. Tatumaray day ta kumpare kas Kapitan. Dila maumuma. Nakigtot ka? Kitwin may. Diyan mo nakita nakigtot ka? Apay, masapol pa laang mo't makita maya. Katuan Basta nakigtutat. Diyak kaya dito, nadamag ka. Oray siya mag. Idiimbaga kanyak ni Marikwanang. Nakigtutak mag. Kung nakasyak di tumaray, isumanay. Day tangaraw pinakakigtutak. Isumod lang nga ison. Di na mo pasublatin ay at tumaray akas Kapitan. Warag, adalang man damagat king ka. Anya day tatabadaw. Apay, pudno aya at tumaray manan ang kalmaw kas Kapitan. Wan ka now. Ha? Ha? Pudnaw? Wan ko naklangarudain. Ay di na mangkigkigtutin ko arag. Kigkigtutan ka yamay. Sinong batak lang mati sa ludsod mau. Kalabanan nakday ta kumparay. Ha? Tumaray ka mat tatabadaw. Wine, siyak matin ita, tirumbang ag Kapitan dito barangay Kabildatan. Ha? Eh, Ay, makapakigtot man day ta ngayong bagam tatabadaw. ha? Ayunay mo day ta na pan nakakigtot mo kuwarag. Pero miya nakigtutak tatabadaw. Ha? Makapakigtot pa ilangaw. Intay, nagwaras gaya man dito barangay tayo ti planom apa nagnayangay mun tumanan kas Kapitan. Ay kit nasayaat Uray sa anak ko nga agkampanya. Ang nakigtot ka no da Marituyang kan pari badong idinadamag da. Apay makigtot dangay. Ay kat amumatan tinabayagan nga arapaap ni pari badong nga agkapitan dito barangay. Tumaray lata Kumpurme kada kami, ti butos dagiti tataw. Nga raw da. Apay anas kan amakigtot dagijay nga agasawa. Bayam lang amakigtot da. Adun tupay ati pakakigtutan da nga aramidak. Ay, di mo unay kikigtutan ida, inteng. Narigat ay. Marikwanang, anya aramiden ni Kapitan. Apay, di mo aya makita nga idadauluan na dagiti tanod na nga aglinis di taigiti kalsada. Tapay ngar aramiden na dayta. Ikat isugayam ti Kapitan. Ay, makapakigtot man daytang aramiden na. Naa, amin matlaangan amang kan makitam nga aramiden ni Kapitan kat pakakigtutam. Ay, talaga! Apay, di mo aya kayat amalinisan day ti barangay tayaw. Tapakakigtutam, uray pa naglinis ni Kapitan. Duranda tayo amin inton rabay. Nagkuna, Chef. Sino nang ibagas yet? Nyangkel ka Uray siya, makipagrundaak. Ay, di taman ti Kapitan. Saan na mabalin ada kayo lang ti agrunda? Agrundaak man. Uy nang kail. Tapnod da ka duhami. Nasken nga agalibtak tayo amin nga agrunda. Wala bibilibak ka ni Parinteng. Oray niya tiraramidin na. Tapay asaan ka, bilay, kat idadaulwan na ti panaglinis dito barangay. Makirunrunda pa yun kadagiti tanaw. Dagitalaan. Kahit si Kangay, kunam ngagngayangay ka kas Kapitan. Ngam awan maramidam dito'y barangay tayak. Aguray ka lang tuyang. Makigtot kantaw. Sige man, no talaga ka maalaang. Mare, saanan ang matataon ni Inteng di tabalay? Apay, Mare. Ay, nagado a proyekto nga asikaswan na. Ay, wan, Mare, puno day ta. Kano agsasaron no ti pirpirmaan na apapapelis di ta barangay hall. Ay, nagado ti tultulungan na. Kaun pasyempre, isaw ti Kapitan. Ne, Mare. Sino jay magmag na ititang nga ti kalsada?
Nabartek met alakay. Wen nga rod, ay, nabartak iti kasta unay. Nay, matumban sa mutan. Ay, sos, ay, natumban Ay, nagpaisaw. arayatan nyo dyan nabartek Nay. alakay. Arayatan nyo. Sino di nabartak anatumba iti tengah di kalsada? No ni tata ba daw? Ay, unay matday ta akong pare kon aya. Mangrugi man ang gail. Ikan na kamanan iti sakit ti ulaw. Kanayon lang aron nga agsakit ti ulo kon tawang ko kwartak. Nayunan na pay. Ay, san ka pa'y anabigbig badong? Si kagayam dyan nabartak. Naparte ka kaya, Mike. Kanuray ka lang natumba di tatanga ti kalsada. Anya, natumba nga. Sana ka natumba. Ay saus, di mo na motor aramidem no kasta mabartak ka. Anya, saan? Bukmut at inararamid ka. Pinaksuruan. Tanya kumangay ti amom ngay naramid mau. Napan ko pinagbagaan. Nagiti mamarte ka lalagay. Kay sardeng dan, di pa nagbarbartek na. Awan tinasayat nga itid na, di pa nag-itinom. Itiarak, tuyang. Kahit apay ngay asikamot ng tinabartag. Anya, siya kaya. Oo, imposible na ganawa ka. Maturay man, talagi pa. Noon niya tinapasama. Oo niya, malagip maun. Malagip kaon. Hindi sumungsungad at amapan idabagbagaan na sa anin nga ginam. Inayabandak mo tayo. Makitam day ta. Napana mo nag-chat iti na minsan. Ang pinamindwada mo nga pinag-chatay. Amo kon tituloy na ba daw? Naginom ka naginom, ageng kat nabartak ka. Ay, win Kastan sa tinapasamak, kuya. Way, kasta nga agpaisaw tinapasama. Ha? Kasano nga agbalin ka, kapitan? No ultimo awis dagiti mamartal, ka di mo mapagkad-kadaan. Sakti mapan makisarita kadag iti mamartan. Taanya tiga po, amapan mo kasarita, ida. Tapno sumardeng da nga ginom. Oh, Saan to pa'y anapasardeng ni Pari Badong? Si Kantukit day. sa balak. Kapitanak. Ken agbalinak tumanid a kapitan. Oh, Ay, kitaan ta, numatak daram day ta asaw. apay adyak matakdiran. Kapitan. Nasken a matakdiran na ti sa una. Nagiinom kayo manay. Ay, agsyak ka nga agpaiso, kapitan. Imbis ang mapan kag trabaho para iti pamilya yaw. Naitakit siyat yan aramida nyo. Sakit day, kapitan. Mas tuman. Itagong mga kita. Ay, sa anak nga ginom. Ay, naimas dia to'y pulutan, may kapitan. Ramanam kadi. Daata pilitin dak. Diyak nga ron kaya't di ginom, nay. Oh, arak mo, kapitan. Inuman mo. Ay, isardeng yaw, ti panagin inom yaw, ta makaungot akot. Ay, sos, nagbuwan ni kasmat ni kapitanan. Makaungot-sabot ka, paiso. Makaungot ka talagan, nay. Gawin tayo karutan. Makaungot ni kapitan. Delikado no, agungot na ita. Ala, masapul nga tulnog kaya. Baka talagang kiniangkel ka o kagaway. Tapay, apay abilib ka kankwana. Napasardeng na dagiti agi inom iti arak. Ay, naglaingan ni Kapitan no kasta. Kano inal daw dagita nga agiinom. Nagkarida kiniangkel ka, wasandan nga ginaw. Ay, nasayat mat, nga main. No nabartak dagitan. Conformity kurso na daan da. Agkikil da pay. Binalagan idan ni Uncle Cow. Rumbang lag. May samot dagita sakit ti ulo dito'y barangay. Makmaksayanin dagiti sakit ti ulo dito'y barangay tayaw. Rumbang lag ang maikatdan Tauray siyak. Jak kayat nga sakit ti ulo. Ginlalaing day ta, kapitan. Anya nga ginlalaing ako nam, ka nabagbagaan na dagiti mamartag kasaanan nga ginaw. Kahit si Marding da. Wan, napandan ka dagiti trabaho da. Dagiti met da duma, tinulungan da dagiti asawa da.
Jak lapat chain. Na, apay asan ka mamatay? Basta jak mamatay. Mamati ka kaday ba daw? Taa daw tinakakita iti day tangay naramid ni Kapitan. Nuyaw awatan da ka iti arak. Agin mamadi ka pailaing aya. Na, makitam day ta panunot mau. Naima sa pulutan. Dimki di kayatay. May sapay day ta. No pulutan ti pagsasaritaan. Naghalisto ka? Ayan na nga, ija ibagbagam nga balin ka na sayat nga ihemplaw dito barangay tayaw. Tapno si kanto ti botos dagiti tattaaw kas Kapitan. Bakit aguray ka? Urayan, ti panagbalin ko na sayat nga ihemplaw. Kay, linis tayo matalinis dito yung barangay. Inaldaw matayin. Saan ka kadi naragsak nga aglinlinis dito'y barangay? Awanin oras ko ama panagaram. Ay, nood na napintas abalas ang ama kakita iti daytoy barangay tayaw, analinis. Saan kan ama sapol nga agarem ko raw? Apayan ako namday ta. Gaputa biro ka na ka! Ay, wanan niya. Una, panunutan dano asino ti chip ta daw. Ay, siyak day ta ang kail. Nataraki ka na alibdak. Oops! Ay, siyak maninday ta. Na, iso di ka nagreklamo. Ta para pagsayaatan tayo amin daytoy nga araramiden tayo, di ba? Apay nga ni tata ba daw? Ha? Apay aya? Apay, di mo nakita. Ay, wunan niya. Anya nga tiyar aramiden na ijiigid ti kalsada. Kita ama, agibal-bal lang iti basura. Day jayaw. Ha? Impuruak ng ti dua supot nga igam na basura. Ay, unay mo't daytan a people. Imbag kumamot no tumulong aglinis, kit saan mo't? Un nga raw, isupay ti agiwara. Multaam. Anya? Pagmultaak nga uray kumparik? Uray kumparing. Multaam tapno agnakan. Nakiktutat to yan. Na, apay ang nakigtot ka? Ayun na yan. Apay pagmultain dak na ita, Kapitan. Apay, di mo nabasa ya. Nagibasura ka kanaw di taigid ti kalsada. Kay, basol da ita. Nabaybayagan abawal tagibol lang iti basura dito'y barangay tayaw. Apay ngay naramid mo pailaan nga. Tapno at dalinisan da kita barangay opisyal Kintanod. Gapoy ti day tarasun mau, agmultakan adi na oras. Ay, sana mabalin da ita. Pangalangay ti pagmulta. Ay nagaramid ka gayam iti bawal. Agmulta ka talaga. Ayawanan ba daw, kano ka nga garamid iti nasayat nga ihimplaw dito'y barangay tayaw. Ay, da ita nga ron mo ti pampanunutek. Diyak lamarugrug yan ay. Ayan na ni Uncle Mau, kwaraw. Dali tao nag. Agsarita kami man. Nay, makaungit kamay. Danugam sa amutin ni Uncle Kao. Ay, saan nga agkamkamali dahil nga Uncle Mau? Tatulagang aglaban kamay. Ay, umunag ka paray. Adak dito'y. Pasok ka raw. Nasayamay, tanda ka nito'y paray. Imayak, takayat kaw, nga aglaban ta. Naa. Ay, adakat mo asawan. Labanan akon. Agdinanog ta. Saan pa ya? Kapay ngagdinanog tangay. Pagmultahan na kiday. Naa. Among mga awang kwarta. Linabsing mo nga ron ti paglitigan ti barangay. Nagibalangak lang mo ti basura. Agasam ngay. 1.5 adagosan ti bayada. Ay, first offense la day ta. No aramidem tumanan didakdakkel to ti multam. Ay, makaungeta ka talagan, pare. Naa. Agdinanog tan. Wanan ti kumpare. Ay, no. Dakas ta dakalaban na. Ay, mabalain. Anya, dakis ngay pagbagamay. Ay, agtugaw ka ta agkalma ka man. Saan amalat ti dinanugan da ito'y? Agdinanog tan. Ay, ay agure man ta agpatimplak iti kapim ko ni Kwaraw. Ta agkapita. Ha? Ay, dalibre akapi dito yung barangay Hulaya, pare. Una! Ay, uray pa inal daw ka nga umay agkapay. Saan ama ibos? Ay, kituwi na. Ang kasanunga, di pa naglaban ta. Ay, inton umay nga eleksyonan. Isuti, panaglabantan. Ay, saan ako na lumaban, pare? Basta palubusan naklaing o may makikapi dito yung barangay hall, solbakon. Ay, no mga bakak tumananakan. Uray, every minutes nga umay ka dito'y ang makikapi iti ado-ado akapi. Sanan alumaban ni Badungkaw kas Kapitan Maray? Naa, nagpigsametan ti panangibagam Maray.
Anya ti panakunkunom kanyak, tulang? Ay kat pinigsaak, atap numangag mo sayat. Awan diferensya ti lapayag ko, Maray. Aya. Ay kat nasaya at ano saanen alumaban ni Badong Mau. Won, Maray, nasaysaya at latta ka no, nuni Kapitan Intayin kagbalin